Namar kajing slamban pen urlong ya kajing pen kalaya ka reservation policy wat hadin bala dep thung ya ka expert committee kata hadin ka all party meeting bala khot da ka sarkar hakalai phuai tarik ujemmang jong ka snem ar hajar ar phulai halor kajing pen bet thamai ya ka reservation policy katkum kajing don kam kapor nakaliang kakun hinyo trap National Awakening Movement khnam Central Executive Committee mentakasngi ka arpo hinyo tarik jong unai wing kilalet benya kandu yo Chief Secretary ka jilla Ushri DP Walang ban pen kan mau ya ka sarkar badai ban pen stat hakabaya dai bat katei kamat kadai kajing ya kandu ka khnam kadai hadin baka sarkar kala de banthung da ka expert committee ka badai ban pet binya ya ka rukom ban pen kala ya katei kamat Haba kren Shakilat Pathai Kubor, nakaliang u General Secretary Kaseng, uba J. Maneng, uloong bakajing wanjongki, kadayban kersiw tiya eka sarkar bakadayban kendit tiya no, hakabayaday pat katay kamat. Uloong ru, banakaliang Kaseng, kalabu kajing kerpat ya u Chief Secretary, ba udayban penbor ya ka sarkar ban penkloy ya katay kamat. Syuk uloong ru, banakaliang u Chief Secretary, uloong banakaliang ka sarkar, kinsakot biang ya ka all party meeting, ban pet biang ke baka expert committee kalale ngi skutu sekadar bagani kajik ku babentai ke bablabun ki kun samla ni panang basta kade ke por ku jingkar lukam te ngi skutu ba ka sarkar ka namla ban ai wala da la pendiang mengenai reception policy ka namla ban ai kamlut ikun samla te kade ke bangi perkhat ke movement kalong ba sakawai pat ke jing ai jemu jing sarkar kalong bala kumnu ru bahkan ni kebahat hongkam kamde tang haki government job mereka long haki private sector tinggi quality bagi private sector kibawan ya kaman invest kibawan berlek ke business ke jongki haki ni kari ke jengi kham da ong ni kanu ke betah dari ke badai private sector kin ai lat samla ke jengi bakin yo bandrung ha ke cakatre jongki kumba ai sarkar la sing ila ban ong sampel num 4% di bandrung trai celah nomor bling skutu bakari ke jengi ki bubur ki khul samla ki lalong ki batubit lada kalong ha ganu ke bantar ki bubur ki khul samla jengi ki bamdan ka magni ki lami sabar bani terkap tengi kemi nanti lada ki private sector kin ka sarkar ka yo ban bu gini ke kendon di ban snai ke ka kendon anya si ke ban penlong private sector bakin hab ban le ka ni ngathrai ka jing nong ka dei ka jong pai ba ji ka la bat ni kemi nanti khul samla jengi ki bamdan ka ban mi sabar na ka banta ki kam ki jam ki Mereka kari lejong video ikam jam cuki. Bat katakan beteng nak kapor, batkan long ru ka lesi kan wanra gitu ya. Jing mentoy ya kari ke cumi berok kowe. Kata kari ke bangi lain tan he chief secretary ke jing aja mut cumi. Ke bangi I hadu mentangi ban ong bangin keli ne chief secretary klem keli. Ya tamu. Dan re kembangi I mangi kembala jan berok political party I kembaki laklet. I kembaki othia. Kantam dak baburom mi political party ke badan kabor mo mi kembaki mendadan concern ada kata tai ke resep policy kat bagi kun samla jengi pat ilanang cenjar kantam hari kapor ke bakar duk kam den tak kata ngi snoba ngi kum ke hun hi namar kum lesing la ban wi ke kencing ngi ide kata ke movement ka bagi nyai kersin nyai penpena dan nyai Ongi kiwe bagi dia terstet ke kakam. Kata ke ke ba. Tinggi kemi lenti lembaga ni jingwan ke jengi ru dak baburom kiwe pat political party. Baki ru kimi sekmat kan. Ban wan lang ban yarap lang ya ke sarkar le sila ni kanu ru bentang. Ban penlong ya ke sarkar terstet ke kakam. Le sila ada baki ki lang kimi lenti ke kakam. Kan stet kan lan pendek ke por. Li chief secretary mentan ba kadon em kanu ke jinglut ke pede ke expert mentai. Kata ada Ilaya thu dak wasai ba ke jinglut kalong ke babun. Namar balai ba ban konstruk ni komiti hapsiu leksi ke jingdon kambaro. But I chief secretary thu ngi ba kadon ru office wat ha Delhi ru ba. Kani ke expert komiti kadon office sang thiru. Te leksi so thu la dak labu office sang thiru ke ke jinglut ke babun. Te intip kata hadu kanu tambang isu plin secretary ba yang ba kadon ka jinglut na kamta kan ke kam Marka dia jinglut ke bahap pelut nak kapor kat bakli ke kam empat lawan pendat. Kuli namar boleh kumbaong ipi ke jing sya ke badot kam kalau ngi up ya kata kapor ke bakin sak hot biang ya ke all party meeting. Onda kila hot kata kapor
ngantara gede kapor ke biak ya ke bangin sayo bani keren mo akamat ngi mental sih ladang isu bangin su ong dokter le sih kadang berengkam sisa ban bu kata ka face le sih gede berengkam sisa te rengin siapa ke kata ka bikin sakot ke all party meeting ha bikin don kan ha kata ka sih sih kali ini ya mo dan karpa de fir ni sya ban ngi ta kata ka por no koi ta ka por ni sih kali ke ba ke daw penuh ki baghapan bu office hadir hir dan banang ye political party ya ke baki ki rei ka wi ka jingwan go jingi la se kalong tang ka jing betin lenti ki man ke kade ka kersi ulang ya kiru ndai tang ya ka sarkar ya kiru lo ka kersi ulang bakiru kinwan kan ban kran ye lor kan ka reservation policy kumbaki kilai ki kumbaki kilai jukran na kapor kam dai ke maju kerjaan ni ni khwin ti begini ka jingwan go jingi kade ka jing pen kersi ya kiru kumju bakiru kinwan ke chakmat ban kran ye lor kan ka reservation policy khamtam ki badan hakali yang sarkar namarki ki khamdon ka chance le se